السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. haray nene gotoɓe an, bandiraɓe an, musidɓe an e dina e enɗam, mi salmini on goɗɗo salminago islam teddugo barkinango, mi wiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray ka raɓɓin ɗingol fi nde ɗo toɓɓere istihara ko landiɗon lankon, walla hiɗon lando ko honɗum woni istihara e ko honno istihara warrete, ko honɗum selli istihara, ko istiharaji honɗi kadi ɓiɓɓe julɓe ɓen hani rentade e muɗum, tañƴini ko ɗum ka. Tayib, haray go ko wiyete istihara ko suɓinagol, wano wiirte non landinagol, walla hino piiji ɗiɗi, hino ko moƴƴi hino ko boni. suɓinagol ko fi hen ɗum oɗo istihara ko be julɗo waɗamo ko tawde neɗɗanke imo hayno hunde o sikka ko nde moƴƴere makko, tawana nde moƴƴere makko, kono allahu tabaraka wa taala kanko o majjaka. si tawi konko faalaɗa wadde ɗon hino moƴƴanma e si moƴƴanama, allahu jalla wa ala on kanko o jiɓaki. ko ɗum waɗi an hiɗa suɓo falja, min miɗo suɓo mi falja, miɗo suɓo mi hawra e ko yettinaki. kono si tawi mi suɓini allah tabaraka wa taala, a suɓini allah tabaraka wa taala, ko ƴettanma ɗo wo a tawai ko moƴƴi kon non. tettini si tawi hiɗa jikki mo kanko allah, ko wiyete kon asiqa, si tawi ɗa joganimo hoolare e jikke, ɓay bani adama kadi no heewi bonnugol jikke muɗum e allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi o wi en ma lakum la tarjuna lillahi waqaran wa qad khalaqakum atwaran. ko honɗum heɓi on si tawi onon on jikkata e allah moƴƴuki, ko honɗum bonnani on jikkugol moɗon allah ko moƴƴi kon, e hille allah tagi on o waɗi on eggale eggale, bimana allah no itte e ka wawata goɗɗum o adde e wawande ma goɗɗum, allah no itte e loore o adde e gaynere haaju, allah no itte e ella o adde e moƴƴuki, allah no itte ley o ƴawni dow. ɗum ɗo fof woni waqad khalaqakum atwaran. e ko jomiraɓe gande go kadi wi'i kon kadi ɗum woni iwgol neɗɗo on ka ndiyam maniyu ben makko, o wonoya heɗɗere ka keji yumma makko, ɓawo ɗum o wonoya huyre kadi ka nder renga yumma makko, on tuman o jibine o fuɗɗoro penuyagal, o wonoya boobo, o wonoya paykun, o wonoya sagata, o wona ƴaɗɗurma, o wonoya nayejo. o allah waɗɗo ɗum ɗo, oɗo ala ko ronki, ala ko o ronkani bani adama, ala ko o ronki fe meɗen enen ɓiɓɓe adama ɓe o tagi ɓen. ko ɗum waɗi haray suɓinagol mongol ko dewal. haray ko raɓɓiɗi kon ko wiyete istihara kon ko dewal. ko ɗum waɗi istihara nelaɗo yolletake ton, annabajo yolletake ton, waliyujo yolletake ton, ustajo yolletake ton, cernojo yolletake ton, fuu ko allah. tawde honɗum allahu tabaraka wa taala dewal ngal o jaɓari hawtidede, wona kafidede e malaika, wona kafidede e jinna, wona kafidede e annabaɓe, wona kafidede e yimɓe, wona kafidede e lamɓe, wona kafidede e piiji. allahu tabaraka wa taala wi ubudullaha wala tushriku bihi shay'an. rewe allah woton kafidu allah e goɗɗum ka dewal. allahu tabaraka wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. joma meɗen ko o ñaawi, ko o muuyi, ko farle e meɗen ko wota en rewsina kanko allahu tabaraka wa taala. joni noon kala ko wiyete dewal kon, wiyen sujudere, wiyen ruku'ere, wiyen julde, wiyen noddinadu, wiyen korka, wiyen wirdu, jantagol inde allah, wiyen jangin qur'ana, wiyen umra, wiyen hajju, wiyen jakka, kullu hadhihi l umur ibadat. ɗiɗo piiji fuu ko ɗi dewe. ɗiɗo fuu no andirɗa non, hay gotel e ɗiɗo waɗantake goɗɗo, jonnetake goɗɗo, allah kafitatake goɗɗum, ya andir non kadi wonde istihara kadi ko dewal. al istiharatu ibada. idan istihara on kadi kan kadi hana ka o jonne goɗɗo, walla ka o jonne goɗɗum, walla ka kafide allah e goɗɗum e makko. idan mi filito kongol istihara ko dewal. no wi'irten non ka pular fiyo raɓɓiɗu
l'istikhara on. L'istikhara ko dewal ko ɗum waɗi si tawi hiɗa wadde l'istikhara haray ko Allah tan fewtata, ko Allah tan suɓinortoɗa, ko Allah tan suɓinta, ko kanko tu waɗanta, a egginta e makko, a kafidatamo e goɗɗum. Haray en aray e none ɓawo en andi istikhara ko suɓingol walla suɓinagol, en andi istikhara ko dewal, en andi dewal fuu hanaka waɗane sina Allahu tabaraka wa taala, ko hikketen ɗon ko honɗum ko andugol non joni ko honno istikhara selluɗo billiyankojo shar'inaɗon warrete non. Taw istikhara on no mari ɓural molanangal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ma nadima man istakhara allaha wa shawara an-nas, aw ma nadima qat man shawara an-nas wa istakhara Allah. Haynde wotere ni sari on neɗɗo suɓinɗo Allah diisi yimɓe ɓen, ha hande neɗɗo diisiɗo yimɓe ɓen suɓini Allah o ni sari. Ko honɗuni mana nde yewtere ɗo, fi a waɗi istikhara a suɓini Allah, a tefidoto. Tefidagol ngol ɗo mi fandaki yahugol ndaro walla yahugol ndure walla hippugol ceede walla poɗɗagol ramli. Komi fandi ɗo kon diisinagol ngol ko landagol yimɓe ɓen. Masalan hiɗa faala jombude, joni a suɓinike Allah waɗi istikhara on, landoɗa kadi ka kawte sukaɓe weldiɓɓe ma, musiɓɓe maɗa, kawte maɓɓe ene o jiwo ko honɗum wiɗon fi o mono faala o haray ko honɗum wi'anton mo. Hiɗa faala sodde tumbere leydi, a waɗi istikhara on gasi ara landoɗa kawtangal ene ɗum puti finde tumbere hino laaɓi. Hiɗa faala voyage ude fi ɗaɓɓere, a waɗi istikhara on nodda wonirɓe ton ka WhatsApp ma ka Messenger ma ka appel direct, walla windanaɓe message ene ndi leydi ka wonɗon ɗo miɗo faala yaade ɗaɓɓugol ɗon, aray ko honno fewndori ɗaɓɓere nden fewndo ɗo, walla ka wonɗon jangude ɗon min kadi miɗo faala yaade jangugol ɗon, ko honno way jande nden. Ɗum woni a tefinike. Onon iwruɓe gaɗa ɓen ko honɗum gaccirɗon gaɗa, onon hoɗuɓe takko cangol ngol ko honto lumbirde nden woniri, sabu pullo fuuta ɓooyi ko wi ko hoɗuɗo ka binde cangol andi lumbirgal ngal. Idan a landoto julɗo diisoto, o landoto, o fewjinoto. Ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi nelaɗon e hoore mum wa shawirhum fil amri. Haray diisodir e sahabaɓe ma ɓen e fiyakuji ɗin, bi mana landoɓe feere. Ene sahabaji hombo, neɗɗo hombo mari feere ɓuri feere annabijo sallallahu alayhi wa sallam. On mo andanɗa hoore ma pehe makko ɗen fuu ko Allah yoɓintamo, ko Allah jonnatamo. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oɗo yewtirta beleɗe ko yewti o ko konko wahayon addanimo kon. Si oɗo diisike goɗɗo, si oɗo landike sahabaɓe, si nelaɗo ɓeɗo landike sahabaɓe, enen miɗo faala wadde hunde kaari ko honɗum wiwɗon, miɗo eɓɓi hunde kaari ko honɗum wiwɗon, miɗo nangi hunde kaari ko honɗum wiwɗon, miɗo faala yen waɗu hunde kaari ko honɗum wiwɗon, hunde kaari no fewndi ko honɗum wiwɗon. Holli wonde julɗo hay goto feƴƴa diisagol julɓe musiɓɓe mum ɓen. Ndaare moƴƴa wattane haqqil moƴƴa. Kala neɗɗo waɗowo istikhara diiso yimɓe ɓen ko nangi wo o yuloyay e malal. Kala neɗɗo diisotoɗo yimɓe ɓen, lando yimɓe ɓen waɗa istikhara, o ɗuɗata yande e fuupa, o ɗuɗata yande erreur, o ɗuɗata yande masibo, ko heewi kon ko e sawaba o yahata. Fi hen ɗum mo ɓannidiri ɗiɗo ɗiɗi o malama. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki Allah tanisu on neɗɗo diisiɗo yimɓe ɓen suɓini Allah, bi mana waɗi istikhara landi yimɓe ɓen. E fillaye goo on neɗɗo waɗɗo ɗum o nisata few. Haray ko en wattan haqqile ɗum enen kadi wonen diisotoɓe, kono hooloren Allah waɗirenmo istikhara on. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki al muslimu fi umurihi kulliha jilliha wa qilliha. Julɗo on fiyakuji makko ɗin fuu ko janɗi e majji e ko fanɗi e majji sewi sembi o suɓinay Allah tabaraka wa taala. Salafu salihi en haysi ɓe fokkitino ka luumo fi sodoygol ɗum ko moƴƴuɓe aramɓe ɓen, sahaba en e tabi'una en e tabi'u tabi'ina en e wowɓe ano ɓen, si ɓe fokkitino ka luumo sodoygol wano gertogal walla wofonde, ɓe waɗayno istikhara. Moƴƴuɓe aramɓe ɓen si ɓe sodayno leydi ɓe waɗayno istikhara, si ɓe sodayno mbaɗɗateri ɓe waɗayno istikhara, si ɓe iwayno e saare ɓe yaha e saare ɓe waɗayno istikhara.
idan holli musidɓe julɓe tedduɓe kala ko goɗɗo waɗata kon kala fiyake e gurdam maɗan istaghfirillaha fiyahi haray suɓin Allah sa suɓini Allah a toriki Allah tabaraka taala sawaba e muɗum ko Allah waɗanma wo ko ɗum wana jombowo istikhara on ko suɓingol Allah si tawi moƴƴere ma no e muɗum yo Allah newnu si moƴƴere ma ala e mum walla moƴƴere ma no wodi mum kono moƴƴere mo faalaɗa on ala moƴƴere kanko e muɗum haray yo Allah woncitu on nawra mo be e moɗon ka moƴƴere mum wonan ɗum ɓay pelletare no woodi kamo be moƴƴere mum woni si tawi a moƴƴere ma no e dewgal ngal kanko moƴƴere makko ala e dewgal ngal haray ɗo woni qismatul diza sendore nde balansi si tawi mo mari moƴƴere e dewgal ngal an ala e moƴƴere maggal ko tampere tun e pankariji tun e ngoyŋayji tun ko ɗum woni haray tonori sengo ko welni noon ko wiyete fijindaru bare ko nduɗo liɓa ko yetawmo be e moyen au moins no mari 70% à 80% moƴƴere nder ton wota goto noon emin wi'u ɗaɓɓay dewgal walla ɗaɓɓay golle walla nangay haaju mo andanɗa hoore ma o wonay 100% positive wawa wonde en ɓura nelaɓe ɓen en ɓura annaba ɓen en hewtaɓe sako ɓuren ɓe ɓeɗo tigi e hoore mum ko ɓe nangayno kon fuu ko feccere goo wona positive feccere goo wona négative ndare nene Aisha radiallahu taala anha ko ɓe filli wonde menen tigi min lutodirayno e nelaɗo Allah on ka nder fiyakuji nder suudu kono noon min ɗoftotonoɓe min jaɓanaynoɓe fiyakuji dina ɗin fuu sonnaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam arayno e fiyakuji ka nder suudu ɓe lutodira e maɓɓe nelaɗo faalire ngoya sengo ɓe faalire ngoya sengo ɓe landito ene nelaɗo ɗum ɗo kaka dina jeeya kana ka dina ene ɗum ɗo ko wahayu kana wahayu si nelaɗo maki o wayi ɗum ɗo amrun min umurina ko fiyake fiyakuji men ɗum ɗo naka dina jeeya ɓe na menen kadi meɗen fewji hunde kaari ko honɗum mako ɗon ɓe poɗodira ha ɓe fottana goɗɗum amma ida kana al amru amran diniyan falaysa lilmumin wala almumina falaysa lilmumin wala lilmumina illa sam'a wa ta'a amma si tawi fiyake on ko fiyake diina nene Aisha radiallahu taala anha ɓe maki alana julɗo gorko e julɗo suddiɗo si nelaɗo taƴi sinayi on tigi nanu jaɓa qur'ana wi ida qada allahu wa rasuluhu amran ma kana limuminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim si Allah e nelaɗo taƴi ñawore suɓike suɓande hanana gomɗinɗo gorko e gomɗinɗo debbo e on fiyake ɗon sina ƴettugol jaɓa hana yarten e toɓɓere istikhara nden en andi istikhara ko dewal goo istikhara noon ko sunna tentinaɗo en andi istikhara kadi waɗantake sina Allah tabaraka wa taala en andi istikhara ko suɓingol Allah en andi istikhara no wondi e moƴƴere ko hunde waɗande barki ko waɗi moƴƴuɓe aramɓe ɓen hay sodoygol gorore no wi'irte noon ɓe waɗayno istikhara sodoygol wofonde ɓe waɗayno istikhara ɗum ɗo noon ko sunna mahjuratun anha fewno ɗo ko sunna feraɗo hande yimɓe ɓen no welsidimo ha feƴƴiti kerol ko ɗum waɗi tanaji ɗin e gurnan ɗan no jokkodiri haray oɗo istikhara ko honno warrete ko ya julɗo on ko yo juulu darɗe ɗiɗi yusalli lmuslim rak'atayni ko yo juulu darɗe ɗiɗi min gayri lfarida haɗa na farillaje ɗin wona iidi wona juma wona hay nafe makko ɗeya ɗe o andira ɗen ko wiyete comme masurat ba'da salawati lmafruda ɗeya nafe ɗe o nafata ɗen ɓawo julde farilla ɗiɗi fana ɗiɗi alansara ɗiɗi futuro ɗiɗi geeƴe ko waywa mum kon haɗa na ɗen ɗon few ɗeɗo o fiɓa e anniye wonde miɗo juulude julde suɓinirde Allah o wonda e on anniye ɗon o wona ha o salmina ka o salmini ɗon ko ɓuri moƴƴude hara o dirtari ka o jooɗi ɗon o yetta Allah o juula e dow annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗum woni wa yusalli ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallam o juula e dow annabijo summa yad'u bi nassi du'a innabi sallallahu alaihi wasallam on tigi du'oro non joni du'a ɗiyal ngal nelaɗo du'orno ngal ɓe maki kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam idha hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'ataini si goɗɗo mon faalama hunde o himmiri hunde yo juulu darɗe ɗiɗi summa liyaqul so gayni julɗe ɗen darɗe ɗiɗi ɗo yo o wi'u allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim
فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيسمي الأمر. جوني ميلت توبا وسيدا بيكو يوتي جولو دار دي سو سالميني كو بوري موجودي o jangira du'a istikhara on nelaɗo makirnoma non. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Allahumma ko ayyo joma inni no min astakhiruka mi suɓinirima bi ilmika gandal mangal, wa astaqdiruka bi gudratika mi wawinirima mbawdi mandin, bi mana mi yondinori mbawdi mandin, wa as'aluka min fadlika al azim miɗo toradema immorde e bagoral ma mawnugal ngal, moƴƴere ma nden, dokkal ma ngal, bagoral ma ngal. Fa innaka ta'lamu wala a'lam. An Allah hiɗa andi min mi anda. Ko mi nangi ɗo, ko mi nangani ɗo, hiɗa andi min mi anda. Wa taqdiru wala aqdir. An Allah hiɗa wawi min mi wawata. Hiɗa hunnani mi hunnanta, da hattani mi hattana. Wa anta allamul ghuyub. An Allah ko woni anduɗo ko wirni ko fuu. Allahumma in kunta ta'lam. Allahumma yo an yo joma in kunta ta'lam si tawi a laati keeɗa andi anna hadha al amra wonde o fiyake mo mi nangi ɗo, jammita noon fiyake on ngal dewgal ngal ƴamal o wayasi nde hunde ɗo nde sodanɗe ɗo nde yeyitande ɗo, si tawi a andi moƴƴere anno e muɗum newnanan wona, newnanan wona. Si tawi ɗa andi moƴƴere an ala e nde ɗo hunde, siko wano debbo woni ƴamude o jammita mo, siko e leydi o faala yaade o jammitani, siko haajo o nangi mo andi inde mum o jammita haajo on. Si tawi ɗa andi fiyake o ɗo moƴƴere anno e makko newnanan mo, si andi moƴƴere an ala e muɗum hara wontitu ɗum e an nawralan ka moƴƴere an woni. Si tawi ko dewgal o holla wonde, si tawi moƴƴere an walla moƴƴere o suddiɗo no e muɗum newnan men, si tawi moƴƴere goɗɗo amen ala e muɗum haray walla moƴƴere amen ala e mum haray huccintinmo be nawramo ka moƴƴere mum woodi ɗon. Sa torori oɗo du'a musidɗo juɗɗo tedduɗo, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al azim fa innaka ta'lam wala a'lam wa taqdiru wala aqdir wa anta allamul ghuyub. A tororimo ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ko yaltoyi ɗon wo haray ko ɗon moƴƴere ma nde woni. Wota ngermoy, wota woywoytu, wota wullitu, wota yennu ko duriye, wota wi'u ko pullo wiyata kon fiɗugol Allah kaaje. Bimana jaɓu, weltora, yondinora ko ɗum holluɗa Allah si moƴƴere ma no e mum yo laatin konko laatini ɗon kon ko moƴƴere ma nden non. Si tawi moƴƴere ma ala e mum wota o laatin konko laatinari ɗon ko ɗon moƴƴere ma nden woni. Hada wa billahi tawfiq. Musidɓe juɓɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo woni yewtere nden e bange kañum istikhara on. Amma mo waɗi istikhara yo habbo hoyɗugol humodira e istikhara few. Windede inde ko nanguɗa kon walla mo faalaɗa on e kaydi ya awlo ɗum, wirdoɗa wirduji ko watte, juula julɗe ko juulete nde wona nde ɗo julde, janga du'aji ɗi wona o du'a mo wiɗen ɗo, ɗin ɗon fof ko bidiyaji bal goɗɗi ɗin naɓay e shirkuji ɗin. Hino andi koyɗol no heewi ardegol wona sabu ha on tigi nata e shirku. O faabinorotana Allah, o wallinoratana Allah, o hooloratana Allah, ɗiɗo fof ko ɗi shirku. Ko ɗum waɗi koyɗol ko hendu. Nelaɗo Allah ɓe jamɓi kisiwne mum maki si koyɗol moƴƴol arima yettu Allah weltanoɗamo, si weeti kala mo anduɗa ko giɗo ma hoyɗitomo koyɗol ngol fi hen ɗum giɗo ma wiya yalla laatinani. Amma sa hoyɗi koyɗol bongol ɓe maki sansu lelande ma nden, janga qul walla falaqi e nas walla falaqi e nas, moccaka newre ma fittaka yeeso, walla moccitoɗa sanza lelande nden ko sheytane ari no bonnane koyɗol mangol. Wota wolan ɗum wonki. Mi hoyɗi miɗo suma, mi hoyɗi miɗo yoolo, mi hoyɗi miɗo maaya, mi hoyɗi miɗo felle, wota wolan ɗum hay goto. Sabu sa hawri e gaño ma o humpitiki ɗum o wi yo Allah laatin kundule woɓɓe goo ko pinkaje. Kundule woɓɓe goo ko pinkaje. Amma siko ko moƴƴi kadi hoyɗuɗa wowlan giɗo ma, wano ɓengu ma, wano esiraɓe ma, wano ben ma, wano karamko ma, wano weldiɗɗo ma on, ɓeɗo fou haysi tawi ɓe naninarima kono ɓe miijoto ka bernde yo Allah waɗani ko hoyɗuɗa ɗo. Mi hoyɗi miɗo laami, mi hoyɗi miɗo heɓi jawdi, mi hoyɗi miɗo hajji, yo Allah naɓe. Ko ɗum waɗi koyɗol moƴƴol hoyɗitete giɗo.
amma koyɗol bongol ɗum naya hoyɗi to goɗɗo ko ya toro Allah tabaraka wa taala wata Allah holle kon ko yiwɗa ɗon ka koyɗol ka laati hara ya waɗi sunna on a heɓi sawaba on. Isan l'istikhara humodira e koyɗol, humodira e juldeji ɗuɗuɗi, humodira e korka, humodira e awlagol newre nden, humodira e sonnugol goɗɗum kala e kun sasi ko yi ɗon wo ko ɗum la. Si goɗɗo wi kala ko yi ko e koyɗol ko ɗum haray kanko e daroɓe ɓen ɓe sertari, haray daroɓe natiri ka finetere o natiri ka dambugal ɓe fotti ka salon. Isan haray ɗum wattake gundoji Allah ɗin ko kanko tun andiɗi. qul ma ya'lamul ghaiba fis samawati wal ardi illa Allah. Allah winelaɗo yeeto ɓe anda ko wirni ka dow e ka leysina Allah ko Allah tu woni allamul ghuyub, anduɗo ko wirni kon. Isan acciramo fo torɗamo moƴƴere muɗum. ko ɗum ɗo mi marno ko mi yewta on yaafoto on landike landal ngal koye hoore laawol mi woni. Machallah, yo Allahu tabaraka wa taala waɗu barki e meɗen, o waɗa barki e ko nanguɗen e ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e dow dendagal ko faalaɗen kon e juuɗe makko ko wawuɗo. Yo Allahu tabaraka wa taala waɗan en moƴƴere e gurdam men ɗan. Yo Allahu tabaraka wa taala barkinan en gurdam men ɗan. Yo Allahu tabaraka wa taala waɗu barki e yahuɓe meɗen. Yo Allahu tabaraka wa taala waɗu barki e joɗiɓe meɗen. Inchallah ara meɗen tori duwa meɗen e hoore lawol meɗen iwri mamlakatul arabiyatu saudiya meɗen Ethiopie Addis Ababa fewno ɗo e jam, hewtina wonɓe lawɓe fof e jam, newnana kala julɗo argol e nde ɗo nokkure alharamayni sharifayni Makka e Madina heɓugol moƴƴere kon ɗon kon. Wassalamu aleykum wa rahmatullah.